ivy'abandi batariko barariko. Dosiye yanje yari yanditse ngo mwice. Yesu Kristo aravyanga atabindura ukundi sinipfuza. Dosiye yanje yari yanditse ngo mwice. Dosiye yanje yari yanditse ngo mwice. Yesu arayampa ayihindura ukundi sinipfuza. Dosiye yanje yari yanditse ngo mwice. Dosiye yanje yari yanditse ngo mwice. Yesu arayampa ayihindura ukundi sinipfuye. Ijuru riratabara n'ukuri, ijuru yemwe, Ijuru riratabara s'ukubesha. Ijuru riratabara. Mwumve ingene ryantabaye mugeze aho mwumve ingene ryantabaye ijuru riratabara. Muri ico gihe Yesu Kristo arangendera ndyamye mw'ijoro, aranyereka mbona ikirahuri cuzuye amazi nk'uko muriko murakibona. Murabona ko ari amazi meza y'umusarara, ariko sinziriye. Imana irambarira ati urakibona? Wego ndakibona. Mu kanya ncamona igitaka ari ryo vu, ncamona bimeze gutya. Mwitegereze murabe. Ndahaza ndabaza ni none ivyo ni ibiki? Turambura ibiganza turamukanye mu izina rya Yesu Kristo. Ni amahoro. Nanjye ni amahoro. Ntarivuga amazina yanje, ijambo ry'Imana riravuga riti ngo mbere na mbere Imana. Reka tubanze turirimba ku gakorasi, mbere na mbere Imana. Muse wubaha Imana. Mbere na mbere Imana. Mbere na mbere. Muse wubaha Imana. Mbere na mbere. Mbere na mbere Imana. Mbere na mbere. Muse wubaha Imana. Mbere na mbere. Bisobanura mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere haravuga hati mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Bisobanura mu kubanza kwivuga imbere na mbere Imana. Cyane uvyutse ugiye mu kazi ni mbere na mbere Imana ubanza gusenga. Ku mazina rero nitwa Kadene Odeta, ndi umumama ndubatse. Yesu Kristo abihereye icyubahiro. Hanyuma ntarivuga kandi icyo shimira Yesu Kristo yankuye mu magana menshi y'abanyabyaha. Icyo nicyo manza gushimira Imana. Ntarivuga mu kazi nkora, icyo ndagishimira Imana. Mu kazi ka minsi yose jewe ndi umupolisi. Shimira Imana ko Yesu Kristo yashize mu rwego rw'igipolisi, mu rwego rwo hejuru. Mu gipolisi batwita komiseri, ariko mu byo mumenyereye mu mapete ya gisirikare ndi koroneri. Yesu Kristo abihereye icyubahiro. Ariko mbere na mbere Imana. Intahe mwumvise ngombe ndababwire ibijyanye n'inkurikizi mbi umuntu aba adafite agakiza mu rugo, mu muryango, kugira urugo rumere neza. Fondasiyo ni agakiza. Yesu Kristo abihereye icyubahiro. Rero duciye mu bice kubiri, ngombe ndababwire ubwa mbere agakiza, hanyuma tuze kubona ivyangwa vy'agakiza
kubaka urugo tumaze imyaka 10 dutandukanye n'umushinga nawe. Ibyo ni ibyambo by'agakiza tuza kurabira hamwe. Reka rero umutwe w'ijambo w'agakiza n'ijuru riratabara. Uwo ni umutwe w'ijambo. Harimo agakorasi kavuga gutyo, sinamuririmba ariko ndakunda kuririmba mu izina rya Yesu Kristo. Ijuru riratabara, muvuze sindumuririmbyi ariko ndakunda kuririmba mu izina rya Yesu Kristo. Ijuru riratabara sukubesha, ijuru riratabara sukubesha, ijuru riratabara nukuri, ijuru we, ijuru riratabara sukubesha, ijuru riratabara sukubesha, ijuru riratabara nukuri, ijuru riratabara ryantabaye, ijuru riratabara sukubesha, ijuru riratabara nukuri, ijuru we, ijuru riratabara sukubesha, ijuru riratabara sukubesha, ijuru riratabara nukuri. Umva, ijuru ryarantabaye nawe ryarakutabaye. Jewe navuga keraga nawe ucawumva keraga. Jewe ninavuga jewe nawe wishire mu kibanza jewe wawe ucaba jewe wawe. Bisobanura ijuru riratabara ryarantabaye nawe ryarakutabaye. Ijuru riratabara. Jewe keraga nawe umunyabyaha. Jewe keraga umunezero wanje zaba inzoga. Jewe keraga abagenzi banje barabapfumu. Aho ni jewe keraga. Bisobanura jewe kandi keraga nta na hamwe ninjira. Nta dini narimo, nta na hamwe ninjira. Sinagenda kumva iryo jambo ry'Imana. Naheruka kumva kwinjira mu ishengero niga mu mwaka w'indwi, ariko guhera mu munani gushika ntimeze amashure nta na hamwe nasengera. Imana idutabara cyane. Nari narumvise ijambo nari naratwaye ubuzi byinshi ngo azobazwa byinshi, ariko muri ico gihe nanje cyane nziba amatwi kugira sinze ibibazo byinshi. Urumva ubupfu nari mfise keraga, ariko Yesu Kristo nta naho atogukura. Jewe rero Yesu Kristo yaniyeretse ni mu ndege ngiye muri mission, muri mission ya Sudani, Darfur, ariko ndiko ndasezera ababanyi n'abagenzi. Natanze inzoga, nasoroye inzoga z'ibihumbi 8,800. Imana idutabare cyane, ariko zabaye izo. Ndi muri iyo ndege ndumvira izingeni nduga, ndumvira izingeni nceka nk'uko babivuga. Hari iyo televiziyo mu ndege, nditegereza amasanamu, ariko Yesu Kristo yo gukora ku maso boreba ibyo abandi batabikora. Yesu Kristo cyangura ku maso yanjye nditegereza ibyo abandi batabikora. Mbona ibyaha byanje uko bikurikirana guhera umwaka 1995 niga mu mwaka w'icenda. Ibyo ndabibona, nareka kubona itariki ariko ukwezi n'umwaka byarashunguka nabyisomera. Imana ishimwe cyane. Nabwiriwe amahirwe
wo kubinyereka kuko mu ijambo ry'Imana riratubwira yuko ibyo bintu tuzobibona ku munsi w'imperuka. Ndababwira igice mu babiri dusoma muri Zaburi 50 umurongo wa 21 haravuga hati ibyo urabikora nanje nkahora ukibwira yuko mpanye nanje rwose ngo ariko nzoguhana ngo mbishyire mu maso yawe uko bikurikira. Jewe rero nagiye ubwo buntu ndabyitegereza hatarashika. Imana ishimwe cyane. Muri icyo gihe Yesu Kristo acashobora kunkora ku matwi ndumva numva ijwi rimbwira riti ngo raba hejuru ndaraba hejuru, numva irindi jwi rimbwira riti ngo raba hasi ndaraba hasi. Hasi sinategeye naciye suda kuraba hejuru, ndabaza ikibazo nongera nishura mbega bamwe baduga ku kwezi, hejuru y'ukwezi hari iki? Ndishura hari izuba kuko ricyari baturira. Ndabaza none hejuru y'izuba hari iki? Ndishura hari inyenyeri. None hejuru y'inyenyeri bantu mwize hari iki? Ndabura na kimwe. Ndaheza n'uca ndabaza ikindi kibazo, none Imana yo ibane? Zanumva ijwi rimbwira riti ndi Imana ndiho mba hejuru y'amajuru. Muri ako kanya nunamika umutwe hasi, zanumva ijwi rimbwira riti byose nije nabimenye, ibyo biri mu itangiriro. Imana idutabare cyane. Muri ako kanya Yesu Kristo acangura ku rurimi rwanjye ntangura kuririmba amakorasi. Nahora numva amakorasi agisuka rero ndayaririmba. Akaba rero tugiye tujayo bavuga ati we kadende ni jewe ntabwo ukijijwe dutwara umukiza uramenyekana abantu b'Imana. Hanyuma acavuga yandi majambo nanje canga mwishuri hane n'abagabo mwihane ewe ndakijijwe cyantangura kuvuga ubutumwa muri iyo mbere. Umusore yumvise kuko ubutumwa bw'abagabo acavuga ati bajewe n'umusore muca wumva yandi majambo yabandanije cyazamubwira ati wa musore we niwihane jewe ndakijijwe. Muri ako kanya ncecetse naba ndiko ndasinya sinzosubira nabo barasinya. Amina. Hanyuma twageze muri esikare yo mu Buganda muri entere namaze gukizwa ngenda ndirimba ubutumwa. Tugeze muri Ethiopia bakuzana ibifungurwa cyantangura gusenga ntaho rasenga naho rafungura nkagahene. Imana idutabare cyane. Ntangura gusenga mudakorakore. Hanyuma bagiye kutuzanira icyo tunywa jewe kera kasinonyo ifana ntangura kwitegereza ubwoko bw'injabo kaza kunywa. Yesu Kristo acarangenda numva ijwi rimbwira riti wewe ntuzosubira kunywa, uri umurokore uri umwihane. Cyaritegereza ubwoko bw'amaji. Ndabaza mugenzi wanjye ruhande ngo mbega ajya amaji yitwa ngo ikireya kuko cyari cyongereza. Hanyuma ageze kuri orange cyangwa amakeza ntacu bashikiriye ikiganira orange. Abantu bambonye mfashe iyo ji bafinyene n'inzoga baca baravuga ati we kadeni uyu munsi wayobye. Baza kusobanurira k'uyu munsi muri fagitire tutariha n'itike y'indege. Baribaza ngo ndayobye. Nanjye ndababwira ati sinzosubira kunywa jewe ndi umurokore. Muri icyo gihe tugiye kuryama nyakwigendera umukuru w'igihugu haturuka tesitama yari yatwandisana kuri aeroport. Cyasanzura rero ntomboza bwari ubwa mbere somye Bibiliya kandi narizi gusoma. Cyasoma ahantu handitse ubwicanyi.
cyandapfukama cyandasenga. Muri icyo gihe rero nagiye ndasinziriye, nongeye agatiro kamfashe nza numva ijambo ijwi rimbwira riti umugabo wawe nujya mwabyaranye abana babiri, icyo gihe twabyaranye abana babiri, kizira kwagukana. Imana idutabare cyane. Ndumva karijwi ry'Imana nanjye cyangayishana kandi Imana umukize nk'ukunijije, ariko utamukije nk'ukunijije ntituzosubirana. Rero mukize nk'ukunijije. Imana idutabare cyane. Hanyuma muri icyo gihe rero bukeye cyangwa ku ma interinete, kuko namupa kandi gateraga nkanga kwandikira umusore twari twaravuganye, kuko bakore naramukanye twari twaravuganye yuko tuzogira mariya, yuko tuzosinyura divorce, ariko Yesu Kristo ntiyabishatse. Imana ishimwe cyane. Ndabandikira bayi je ndakijijwe kandi ndashobora nakarangura n'ubu nopfa ibisigi byanje vyotwara umugabo wanje. Amina. Aho rero iyo ntahe y'agakiza kakiyamo. Reka rero tujye mu ntahe rero ivyama vy'agakiza, ingene twasubiranye n'umugabo haheze imyaka 10 tuvanye, imyaka 5 turabapagani n'iyindi 5 turabakizwa. Hariya yakirijwe hariya kure, naje ngirizwa kumva ntitwari kumwe. Reka rero turabe nayise umutwe w'ijambo dosiye yanje yari yanditse ngo mwice. Yesu Kristo aravyana atabinda urukundi rero ndababwire rero bene data, ako gakorasi namwe hari babaririmbyi mugashirako gatonya. Yesu Kristo mutangare cyane cyangwa twateze dosiye yanje yari yanditse ngo mwice, dosiye yanje yari yanditse ngo mwice. Yesu arayampa ayihindura ukundi sigipfuye. Dosiye yanje yari yanditse ngo mwice, dosiye yanje yari yanditse ngo mwice. Yesu arayampa ayihindura ukundi sigipfuye. Yesu Kristo acahindura ukundi. Ngombe mvuge n'ubundi jewe keraga novuga nti maze guheza amashuri narishingiye turabana. Hanyuma novuga twabanye nk'imyaka 2 n'igice, Satani yaciye adutera kandi twarakunda mu bwa mbere, Satani aciye adutera. Amaze kudutera tuja tubana nabi mu rugo, tumaze kubana nabi gushika aho jewe mvuga nti ndasezeye bagiye turatandukana. Ariko hari ibintu jewe keraga vyangora, ivyo vyangoraga jewe keraga. Hari ikintu bita ugushapfura, hari ikintu bita ukutubaha ntega k'umugabo, hari ikintu muri economique familiale jewe keraga amafaranga nahembwa sinayereka umushinga nabi. Ni ukuvuga ibyo bintu bica biramfata biranzingazinga, bantu b'Imana biramfata. Ariko muri icyo gihe jewe bica birananira kubaka, ndaheza ndasezera. Maze gusezera ndamutwara abana, maze kujyana abana. Umva jewe keraga nari umwigisha, nawe keraga yari umushefu w'amayizine yari Jakawa. Ariko Imana ishimwe cyane, muri icyo gihe tumaze kuvana
bisobanura imitima yari yamaze gutandukana kandi nta na hamwe twari guhurira ariko muraza kumva ingene twasubiye guhura kubw'agakiza. Imana idutabare cyane. Muri icyo gihe jyewe maze gukizwaga ngira umutima wo kumusengera ndasenga kugira Imana ingarukanira umushinga ntayo, ariko nari mfise ikintu biti bikomeye, haraza kujamo ikintu biti bikomeye. Muri icyo gihe ambariye yaraza kundamuza nawe yaramaze gukizwa nanjye ndakizwa kandi twese twinjirira hamwe, aje kundama ambwira ijambo ryo gusubirana nanjye mu nyuma nkabyumva, ariko kubw'ibikomere nkaca ndamutelefone jewe ndabivuyemo. Imana idutabare cyane. Ariko rero ngombe ndababwira ingene Imana yanyigishije. Tera ko bakora si ijuru riratabara ndababwira. Ntihagire ugatera murabaririmbye ijuru riratabara si ukubesha. Ijuru riratabara si ukubesha, ijuru riratabara n'ukuri, ijuru yemwe. Ijuru riratabara si ukubesha, ijuru riratabara n'ukuri, riratabara si ukubesha, ijuru riratabara n'ukuri, ijuru yemwe. Ijuru riratabara si ukubesha, ijuru riratabara n'ukuri. Mwumve ingene ryantabaye mugeze aho mwumve ingene ryantabaye ijuru riratabara. Muri icyo gihe Yesu Kristo arangendera ndyamye mu ijoro, aranyereka mbona ikirahuri cyuzuye amazi nk'uko muriko murakibona. Murabona ko ari amazi meza y'umusarara, ariko sinziriye. Imana irambarira ati urakibona? Wego ndakibona. Mu kanya ncamona igitaka ari ryo vu, ncamona bimeze gutya. Mwitegereze murabe. Ndahaza ndabaza nti none ivyo ni ibiki? Yesu Kristo acarambwira ngo ajya amazi meza ntihajya wuzura mpemu w'Imana, ariko irivu ryinjiyemo riri hagati n'ivyaha bikomeye. Tuza twuzura mpemu w'Imana dufise ibikomeye, ariko ngombe ndababwire muri iyi nyigisho umuntu adafise guharira ntakazoja mw'ijuru. Ndaheza ni none Mana bantu mwiza mumfashe mwigisha za kaminuza, namwe muriko muriga muzi za fizike, amazi meza nk'aya amazi yagiye mw'ivu wobicangura gute? Ico ni ikibazo kigoye, atari uhoraho wenyene yobikora. Mwene data ni Yesu Kristo niwe yigira ivyo bikorwa. Yesu Kristo atarambwira ngumva rero ivyo bikomeye, atari Yesu Kristo arikuvuye ntivyokunda. Muri ico gihe ko twari twarakijijwe twese, ariko tuca gusubira naheze imyaka 10, ari umukizwa nanjye ni umukizwa. Iyo tanu y'uburokora arizo ziri mu majambo make, umutima urimo ibice bibiri, harimo kwibagira no kwibuka. Rero muri ako kanya ncabona agati karabikoroza bene harababica bizuguruka. Imana ikirambira ngo nihajye umurebe iyo umubonye uca wibuka vya bindi. Wumva ataragakiza Imana ikwiye gutabara, wumva w'ivyo wabishobora, wumva ubonye umuntu yakugiriye nabi haca hazuguruka vya bintu. Imana idutabare cyane. Vyari bigoye gusubirana ataragakiza Yesu Kristo yasanze, kuko maze kuva muri Sudani amafaranga nakuyemo nayaguze inzu nziza yo mu gisagara. Ndahaza ndavuga nti none
yanjye yanditse ngo mwice. Yesu Kristo arabyanga arihindura ukuri sinipfuye. Haragera igihe ndiko nasenga Imana ndavugana Imana ngarukanira umutwe. Erega tuba umugabo ni umutwe niko ijambo ribivuga, natwe turi urubavu. Nahava ndavuga nti none umutwe wancuye. Byari bigoye bene data, byari bigoye. Ariko Yesu Kristo kubwo kubandanya gusenga, nsenga araheza aransanga arambwira ijambo rimwe ngumva bijya byose ni Satani yamukoreramo ntabwo ari we. Bijya byose tubana mu rugo nta bijya byose ni Satani abizanye. Satani wazana urwango, Imana imutabara cyane. Hanyuma muri icyo gihe Yesu Kristo atasubira arandendera arambarira ati ejo uramutelefona, sinzoza nibagiwe itariki. Ejo uramutelefona, yari itariki imwe z'ukwezi kwa gatanu gaca itariki imwe z'ukwezi kwa gatanu 2012 ngo mubarire ijambo ryo kubaka atari ryo gusambura. Imana itabara cyane. Cyandagenda kuri telefone namubwira nti yewe ejo tuza tuvuga ijambo ryo kubaka atari ryo gusambura. Imana itabara. Acharaza rero turavuga ijambo ryo kubaka mwumva n'icyago cy'agakiza mwumva ko kera nagiye gutyo yarangoye mu nyuma asubira kundesha gushaka kubw'agakiza arandesha gushasha hanyuma arangwa kuko keraga ntibyari bimuteye isoni ku bana atakoye, ariko kubw'agakiza bimutera isoni ngo ntitosubira mu bukoye. Twagize urubanza rukomeye cyane ngo mbw'agakiza ngo ntaniriza abantu hari ibintu bishika ntaringahe biranguru hariho kuvana mu mutima mu bana. Icyo ni icyambere, mukavana mu mutima mu bana. Hariho ukuvana n'abantu bakabimenya ariko mu bana, mukavana abantu bakabimenya kandi mu bana. Hariho kuvana burundu. Mwumva atari Yesu Kristo yovyigiraga bene data burya ndarangije. Hariho abavanye mu mitima, hariho abavanye burundu, kandi ako ni agakiza umuntu aba afise ugasanga baravanye. None rero mu majambo make formasiyo ya byose ni agakiza, kugira urugo rwiza, urugo rumeze neza. Fondasiyo ni agakiza dusenga kugira Imana itabara ingo zabubatse, kandi kugira Imana ikuremo ivyakubabaje mu buzima, kugira Yesu Kristo abikuremo. Dusenge. Mwami Yesu Kristo uragororotse kandi urakiranutse, tabara ubwoko bwawe kuramo agahinda karimo mu mitima. Tabara ubwoko bwawe baragukanye bari mu ngo. Tabara ubwoko bwawe, tabara ubwoko bwawe, tabara ingo zubatse zitabara. Urakoze Mana, urakoze kuko wantabaye kandi nawe ugiye kubatabara. Duseze twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Bantu b'Imana mwumvise igishinga nayo canje Yesu Kristo akubereye.